yangu. Ndetura mnyonga kidogo asensemo ya story yangu go mwancho bulina boy go mwancho mutekerere onyo ko ndigire tiose wontekere tamnyoka asensemo ya YouTube search AJR News osaba go Global Radio na tolega live na ba go Global Radio ngarabonya ko kusanga mona into asenjera ye masemo like our page, subscribe to our page elio tunyarako ba togo sanga ase enchera ere ensera Kegima live asensemo ya YouTube kindly ngomnyoka asensemo ya YouTube utamna umaita na toko lebinto endagalia like subscribe as YouTube channel yaito yabagusi Global Radio abagusi Global Radio ekeumbo kemogusi mbaganta asensemo ya YouTube mbaganta asensemo ya YouTube ko ndoroli kileta bagusi Global Radio kwa likira bagusi Global Radio na otolega abana bakora that live ya live now. Kuna story yangu hapo na bako ndagabo like na bako subscribe ase YouTube channel yaito runyaka bako nyore miroli yaito asenchira yeyemo ase eyemo nyona ko ikasa sema ya YouTube content present manga waikira senseme yo elionda testori nyaka batogo sanga asenchira yeyemo ase makuba yebiro de tokole osogwango kigima igo mnyoka ko ikasa sema ya YouTube ntebinga present tell me present manga waikira senseme yo ya YouTube ikansema ya YouTube ndai present mako manga mwekira ro bali mura sensema ya Facebook link na batumira abo you can share it na bonya akaboko nya share elio tunyale ko ba togo sanga tinyaka banko kotika isiko tunyaka bako kotika isiko ase encherenga bune yo mwancho murigere na boigo mwancho mo tkereri bwaba gusi Global ndai dotika isiko dege tokenda mona ya senchera ya masemo tinyaka banko kotika isiko ndonyaka batoko tigonda isiko tinyaka batoko sanga tinyaka batoko rwebirengere bigeko era bato yanga problem shared is a problem solved tinyaka batoko share the problem tinyaka batoko share buyaga turebirengere byaito nenchera yemo yo konya na ntwase intwe korwebirengere lyo asenchera chinda kusanga ibirengere lyo elyo tinyaka batoko konya na ase enchera ya abene kegima Magainta sensemo ya YouTube ko ikoronte present do chenga roof omoyo atanga wikira sensemo ya YouTube karibu sana na asanti sana ambari wikira sensemo ya YouTube ngo batena asanti sana ko wikira boko ndikira ujumbe wante present na manga wikira ro elionya ka bango lete story nya ka bango kumaka sere chesa manga you are there already igo iko wikira sensemo ya YouTube because we am live there ndebingo present manga wikira ro elionda tamanga na ifanya ka batoko ya kwanera asenchira yeyemo ase eyemo maitabo sembo no bwenge njo sana sometimes sekere moja mwashare dots mwarwe birengera liego cha yango sana ikogera mnapeana kwa kwa busara sana moja mwarwe birengera senchererensera buyayiga igonyo ko ikasa sema ya Facebook ndikere president YouTube ndikere president igaria mako mabunamba bya batonda borobo ase ebirobna ebyabona recognize you yakobera mnango barasa nsema ya mnango remes yaria kunyanda ko baginko yesoma mnango remes yao sensema ya Facebook ani amini YouTube kunyanda ko baginko soma na ndio matabutambenge kenaso ira sensema ya YouTube live Facebook ni ko mbero muchando kunyanda ko bakingo retrieve na kusoma chimesme chino igabona bakonyana ko ba kogo sangamo na inche ase ogo so sensema ya YouTube yakora abo konyora sinjira ya masemo igana boso sensema ya YouTube tinya ko batoko kwana ase enchira ya beneke gima Lochenga ambara igaba ikira sensema ya YouTube kalista siocha lero waikira mapema sana karibu atanga no ale mapema kalista siocha na ote tigoro tindeta mangana igora salero Igonyo waikira sensema ya YouTube ndai present tinya ko batoko sanga ase enchira ya beneke gima Karisa siocha na karolere karibu sana na asante sana asoko so ime AJR FM ndo chenga igambara iga want singa ngoyo ikira iga sensemo ya YouTube ndo koranga oyongo ndo chega iga kuna karisa siocha tena asante sana anasema kwamba yupo ndani na hata karisa siocha igoro to ende mwabuga akambuna kasira timesasira toko chira kindende ndangi ngambu yale ndengambu yabo kana ndembu yale nangali wabelida mkiote nangali ngo babo mpenda vinaona wote waambie waje ili tuweze kusungumzia swala hili manganara igabwenta kwanerwe manganara igabwenta aligereli ukidogo ikoko ikasensemo ya YouTube ntai present yakogera naomba kanyete kale sensemo ya YouTube naomba kanyete sensemo ya YouTube link na bekira sensemo ya Facebook wanta mbabekire link na bekira sensemo ya Facebook akina Stella Miles okemwa na wangoja pale upande wa YouTube
Ukifika tu YouTube niambie present maenga waikira roro sema ya Facebook kina onduko bira kaindeli na banyira sema ya YouTube Ruta Isabella sijui mko wapi na banyira sema ya YouTube Jeremiah Urina Untiri na wangoja pale upande wa YouTube yetunya kwa togo sanga asenchira bebe kegima Edwin Latemo na bayo kwa ibona mwangire rida mcute bantebali ngwana naomba kanita sensemo ya YouTube Ikonye kundege tika basensemo ya YouTube link nere gabo na bekire gabo na bonya akabako sanga munainche ase enchira ya bene kegima link na bekira basensemo ya YouTube gabo share the link yatinya ko ba toko sanga ase enchira ya bene kimama nganara iga na inde ekiremo ko nyako moko nga device kiremo nyako moko device this brother of ours this sister of ours ni ga ko kasana na ncho inomo ko kone by the way when you give an advice okonyo muntu ekongo kisana igomba kanita nsema ya YouTube balimura nsema ya Facebook kindly balimura nsema ya Facebook kindly asogwanje kwa ino tumyoka nsema ya YouTube tunyaka batoko sangaro yakwera gali YouTube na ngonya kabango soma chimese cheno buya na ngonya kabango liye chimese cheno chonsi buya asenchirenga bune yo mwancho muligerali na ndiko ikorota badali niambie present na ningo manga mwaikiraro na ningo manga ngoyo ikiraro nyaka banko muri organize ndala le story ito tikara manga nancha ko irolero manyete wikangiro ore na ndo buga tenga kegenderete okay rokende onoko ikasa nsemo ya YouTube antebi present maanga tuko pamoja maanga tuko mbele pamoja notoramo sencherenga bunejo mwancho muligerere nabo igo mwancho motikali waba gusi global radio bono amangana mangana atali make amangana ara mange kidogo amangana nara timatinga ngosome messi yego se enko batebya mangana nara iga karisa siocha mangana nara ige duinda temo mangana nara iga amakongu tali mororo tingo tenga na mororo yakwera nchini gas nyete nara ngatikambale tira iga inabanta baya tunyaka batogo sanga twensi bana bana bamo kolende gumyoka chiduka gorena ndasembe omatema ngana kiya. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wewe Kitu, Videlis Omingo Muchoge, kila siku ya wiki, ndani ya story yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My story yangu, ndani ya AGR FM. Asante sana. Bondo chenga amangana yuara ya bon. Mororo monyi wete. Nsomena kia mangana yu kwana. Timatinga monte gerete kose na kinda akiri kidogo. Asa nsema ya story yangu litulele mangana na makongu na ende tigango turaja ligiri kidogo ekogera na mangana atali ma ya mono na ende na mangana atali ma be mono no aregati ya bono ni mukuru advice matenga naki togo konya search blood of hours na itonya kwa toko bakonya ase ebirengerelyo anasema hivi kaya mesmesia ya ndagocha Otebaiga mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine jirani yetu wiki moja iliyopita hadi kwa sasa hajai niuliza wala kumuuliza yule mwanamke. Nina wasiwasi, sijui nia yake ni ipi ama amepanga kufanya jambo lipi. Tafadhali nishauri. Nirudie. Mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine jirani yetu wiki moja iliyopita hadi kwa sasa hajawahi niulizia ama hajai sema kitu chochote. Sijui ana mpango upi. Jamani, nishauri nifanye nini? Anasema kwamba mwanamke wake ama bibi yake aliweza kumfumania na mwanamke mwingine ambaye ni jirani wao kwa nyumba wakifanya tendo la ndoa. Tangia siku hiyo wiki moja imepita, lakini hadi kwa sasa yule mwanamke wake ama bibi yake hajai hata kumuulizia juu ya lile swala. Wanakaa vizuri, wanakula vizuri kwa nyumba, wanapiga gumzo, wanapiga story, lakini hadi kwa sasa yule mwanamke wake hajai muulizia hata
siku moja. Nirudie. Huyu mwanaume anasema hivi. Karisa Siocha, huyu mwanaume anasema hivi. Mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine ambaye ni jirani yetu kwa nyumba tukifanya tendo la ndoa. Lakini hadi sasa ni wiki moja imepita, huyu bibi yangu au mwanamke wangu hajai hata kuniulizia juu ya lile swala. Sijui ana mpango upi ama sijui ana nia ipi. Anasema jameni, nishauri. Afanye nini? Nirudie tena. Mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine ambaye ni jirani yetu wiki moja imepita. Hadi kwa sasa sijui ana mpango upi na hajai hata kuniuliza ama kuniongelesha juu ya lile jambo. Tunakula vizuri, tunaongea vizuri, tunapiga story vizuri. Mambo iko kama kawaida, lakini hajai niulizia wala hajai ulizia yule mwanamke mwingine. Na ni jirani. Sijui ana mpango upi, jamani, nishauri. Nisiake kitabu ikawana mbia. Musubati oni gaote baiga. Ani go mukaye, musumurugioye, amonyorete ba okoro bwanchera mu musubati no mwao oyore jirani yabo. Hadi sasa mpaka bono iga mukaye tanya ko boli igoro ya mangana ali anyorete, igoro yo kubanyoramo tanya ko baboli pi. Tanya ko baboli pi. Wiki ya moya yalire bakoragira buya, bagukwana buya. Lakini musubati yo mukata kumugori ngana abanyato nyomba no musubati yo no tanya ko babolia. Musacho ni gana kwasoza kumetinga musubati yo ninki apangete. Naenda ko boli naki na kimoroche ninki abwente kokora. Ndangi mwanyugule. Nirudie tena kwa mara ya mwisho. Huyu mwanadada anasema kwamba ama huyu mwanaume anasema bibi yake alimfumania kwa nyumba yao akiwa na mwanamke mwingine jirani. Wiki moja imeisha tangu wafumanie. Huyu bibi yake hajai muulizia juu ya hilo swala, hajai lisungumzia. Wanakula vizuri kwa nyumba, wanafanya mambo vizuri kwa nyumba, wanapiga gumzo kwa nyumba vizuri, lakini bibi yake hajai muulizia juu ya kuwafumania kwa sababu alimpata live wakifanya tendo la ndoa. Hajai muulizia. Sasa huyu mwanaume akona wasiwasi, anasema kwamba hajui huyu bibi yake ana mpango upi. Na anasema mshauri atafanya nini ama afanye nini. Ndenginga na akodire ingane iyo. Karunge birangeri bya ino. Karunge birangeri ya ino. Musubati oni gaote baiga. Musomo sacho oni gaote baiga. No musacho gaote baiga. Mukaye ni ga munyorte nyomba ba okoro bwanchara muno mwa subati ndo mwao oyore jirani. Koruli tukelie wiki ya moya yalire. Mukaye tanya kumboli any question. Tanya kumumani, tanya kumuyira nilibobe, lakini mbu yabale. Na wamenta na botambe ngoruga bale baragera ngo akabale chi story, lakini mbanya gukwanira igoro yoka monyora muno musubati oli nyomba tanya kumuboli no endimo. Wona hawete kumusubati omprani kyabwate ningyata kumuboleli. Na kyako boli naki ninki moro chao kora 0708585375 na bokonga kiresi message ya WhatsApp kwa namna nja sinjira ya mesema antaina ki na kioro chora advices man. Huyu mwanaume to advice je Rufo Moyo president Karisa Siocha na kuona asante sana. Atana anza vizuri I think na ilole ile na president akuruna Winfrida Kemuntu nguti mu kitutu minto ngana nera ane nen konguboli ngane ye nen konguboli boli hili jambo si rahisi hivyo tali rahisi higo ndo bigo chabyara ko ngaigo by the way ebinto na bigo chabyara ko ngaigo umusacha wikira tarabuli bado nkorara mikale esabu enda ukirera ashimwa kene nkyo kyabeire sacho yoni gabwato muchando atanga niganya olotu nyomba bakoro bwanjira muno musubati yo mungao na mukaye niga chitaka banyora nyomba iga bakoro bwanja nyomba boli nyomba yabo musubati utamboleti akasoka kagenda kirasoka kagenda iwiki ya moya eldire akahina na marago baadaye na wamente nyomba kali buya musubati utanga kumuboli kende gyonsi tanya ukwana kende gyonsi tanya kwenda boli musubati oli jirani yabo na bakiretere oyu mukaye na bakirete taraboli kende gyonsi santa humanity kenenke yakolire sasa akaboli naki musubati oyo tamaite mubango ino roli nkyatara mubolere bona ari na kwaswas akaboli naki ninki moro chako kora ndenge mwanyubule njenyo musubati ari kuboli yoge senda ikubuya oyo taboli mbuyare no chenye nabwata kwaswas 0753241889 enotisano ibere isano isato ibere nye mo isano isto kianda enotisano ibere
inoti isano isato isano isano isato isano isato isano ibere isano yani 0708 585375 Njoma tenyo almost tari kumboli ganda ikubuya sana because tari kuboli nkira ndaga nkia yeto because tari kuboli mundo utara boli ku nabako ngakire simya sensemo ya WhatsApp 0716059823 jide kado jembwadre chinge kingmande tukwane ngane bwango eve naje nkiora advice musao yakore what can you advise this fine lady to do nkiora mu advice anyara ko baka ko ngiro already mo unanyirike exactly and I want to read what he wrote atebaiga. Mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine jirani yetu wiki moja iliyopita. Hadi sasa hajai niulizia wala kumuulizia yule mwanamke. Sijui ana mpango upi. Tunakula vizuri, tunakunywa vizuri kwa nyumba, tuna watoto tunaongea nao vizuri, hajai hata gombana. Nina wasiwasi. Nishauri nifanyeje? Ebu mshauri na umwambie afanye nini? Na umwambie afanye nini? Ebu mshauri na umwambie afanye nini? Kwa ila nanda sembeo, kanya utakuna ngenga ne, yuna nenga kresimi. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us, we're out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here, anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo, call us 214-489-5885. Aboxy Global Radio. Asante sana 0753241889 0753241889 Vindoro bigo tabiara ko ngai go bake kirimo tari ko boligwa naro nkomani go mole bake kirimo tari ko boligwa naro nkomana mole kirimo ko boligwa naro nkomana mole kai motene ine bono Masvati onigate anga musacho onigate banga nigo omusubati oye amonyorete bakoro bwanchani nyomba amono musubati ndo mwao musubati yekera abanyora taboleti akairana nadaga siko murango rusika kabasiekera bujaboli bujabuna basiegete akairana baadaye tachite komani musacho oye tachite koboli musacho oye kende gyonsi no bamente bakoragira buya muchano tuyo nyomba gari ngo kabare story yabuna yarenge butambe asif kene kyo kyanya kolekana nyomba garia Wano musacho yo twalire gwasi na kimuka na atanya komboli barongo lenga neli na kiatanya komboli tamait prani abwate lakini gana wasi wana kuboli na kimoro chakole ni kimoro chakole 0708585375 ene namba yetu ya Safaricom inyuranga sensemo ya YouTube kwa tunakwetera AGR News kwa sababu si Global Radio na auto live ugabo na kimoro choramu advice na kimoro chakole bali bora sensemo ya Facebook tafadhali bali mundi greta sensemo ya Facebook tafadhali tafadhali link na mnawe kira gabo yandanga sensemo ya YouTube tunyako batoko sanga loni omwesh mnyoka sensemo ya YouTube link na mnako bekire gabo tafadhali Geoffrey oinde na Agnes yoje link na bekire gabo sensemo ya YouTube Facebook mnyoka sensemo ya YouTube tunyako batoko sanga ase enchira ya bene kegima de mnyoka chiruka kidogo kwenda ndande ase embeo tunyako batoko sanga ase enchira yejemo ase makolende takuna ngengane yo ntemi ngongana ki na kiurocho musao yakokora Kumancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali karoka nguru kweli smabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mononko jeroka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yari konyarekana gaki timotiga moge momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio
Ntutwensiga gaturageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse soboamo ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motagerete abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma tori obokimekeni karibu. Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio. Asante sana mwenyete ebintu bine ngocha narase kabusa igo abasubati abasata wana intina gitole bagekira umuntu akirete ribo kubura maswali na you are doubting yourself musubati oyo kosomo sacho ni gakoteba iga mukaye ni ga munyorete nyomba maisokare buya iga boli akamufumania nyomba osaka munyora nyomba bakoro bwanchana mu musubati ondo mwao ejirani kiracha banyora burire takole tikende gyonsi era akasieke mbera nguna yasiekire akagenda bakore ekiracha baadaye tabore timusacho yekende takole tikende gyonsi pi nkuragera bari nyomba ewiki ya moya elire nyomba kali mbuya bale no bali munoka asifu kene kyo gyanya okolekana nyomba kali bale buya ngoka bali chi story chao buya abana no bala buchesa na bana nyomba bale buya asifu kene nkyo gyanya okolekana musacho utaya ku musubati utaya ku bodi musacho yekende gyonsi uri musubati olya tanya ko enda ku bodi musubati oli kende gyonsi na bale buya friendly bamente buya muchano nde bwensi otaye ono musacho otwalire bwaswas obaira mono bobangana ki how comes musakana atanya kombole akina nanyo ora tamaisi marole how comes atanya kombolia tamaite mubango osimibango yo musubati oyo oni gali na waswas akababoli na ki na kimoro cha kole ndo chenga chimesmes nchira chinyinge sana chimesmes nchira iga chinyinge sana chimesmes nchira iga chinyinge sana mbwenta kuligerelia chimesmes nchira iga chinyinge sana chiasera sensemo ya YouTube na tenga munyo kasensemo ya YouTube cyangwa batoko sanga ase enchira ya bene kegima ndo chenga chimesmes nchira iga nabo ge link nera you can share the link ili tuweze kumsaidia kwa ushauri Winifrida ngutata na present karisa chuchata na yupo ndani hata iga ukiona bibi hakuulizi makosa umefanya usimuone mjinga bali anakusanya killing materials yakuru karisa siocha Winifrida kimtaka tebaiga huyo jamaa ajunge sana maybe anaendelea kufikiria cha kumfanyia asante sana spinika kama akotebaiga bibi anapanga venye atahama anajikusanya pole atashtuka hayuko naona oyakoro kubuna Winifrida akasebaiga huyo jamaa amuombe msamaha kwanza asikie anamjibu nini. Anasema kwamba huyo jamaa amuombe msamaha asikie anamjibu nini. Anaitwa Nyamoita anasema kwamba yupo ndani kalisa sio chata yanga no ari miumurobili asante sana awate baiga. In fact awate yanga awate banga in fact the man's life is in danger. Either the lady will finally walk away without him noticing ama afikirie jinsi ya kuungamiza kabisa ama ya kumuangamiza kabisa. Jealousy in ladies, so are we careful? Timatinga ana kiari gete nakatanga jealousy, ladies are very jealousy. Mori betanga present the lady did what is good, but ambia huyo mwanaume mavuno ni baadaye. 0753241889 0753241889 0708585375 0708585375
5375. Abuna sensemo ya Safaricom. Airtel na somile namba ya Airtel na boko ngakire simya sensemo ya WhatsApp. Waitira se namba 0716 05 9823. Na boko ngakire simya sensemo ya WhatsApp 0716 05 9823. Unachowata yanga Kalisi jawata yanga man's life is in danger. Ata yanga mabumu sacho yo ni gobole in danger. Lakini abasubati mwe tarasa munya kuboli kiregen sometimes. Muara kira bako monto cha kwebwa to kobe bibya. Kubo mukoli ba kwebwa to koba. Mukoli ba ko akotamana ombosa yo no tara boli kwa. Musubati yo tara mboli kende gyons. Tara mboli kende gyons. Actually ante batinga ni gashta ka munyora bare bolere. Tadi nga go sekende gyons ngao. Ni gashta ka munyora bare bolere. Taboleti. Ekira bali gereri ga karaba mororire akakisha nga ba mororire ga bonsi. Akasiye ko murangu binyana basiyegete era agasoka kagenda akacha baadaye kero bakolire akacha baadaye takubole tikende gyonsi era karosi ndagira no botamba kabuli mwakanda kitokolia akarosira mwake ndagira elia kuli buya bakaragira asobwamo buya asobwamo ewiki emo ya elire this lady tanya kumuboli tanya kuboli musacho oye kende gyonsi wono musacho utwalire wasiwasi ya akubuli neki musaba mukantanya kumbuli tanya kumbuwa ndatara nkwane yo ndareta ba mipango yae bona akubuli naki nakimoro cha gukora mwana oratemo mwana bwatandi sanga ngamo na inje nkimoro chimoro advice mugako yakore this man yakore babwata abana babiri ngiro chora aba advice akorukuna moriri butatanga the lady did what is right barambia huyo mwanaume mafuno ni baadaye winifuda tena yes bitutu true moriri butakata lakini mimi nikimpata mume wangu na mwanamke mwingine in our house na ama tu justaki makasiriko na pia niwatakie mema huyo akorukuna morene bitutu hata nesu na wote baiga anampangia revenge akorukuna morene bitutu tena hakuna siku nitampa mwanamke au mwanaume ambaye nafunja sheria za ndoa wacha agaramie ujinga wake. Asante sana Wasabatu bane mbaro aba yarakini. Kanya rumo sacho obu yarakini torikoboli torikoboli kende gyons. Torikoboli kende gyons. Sometimes mbiyamura wasabatu bane mbaro aba ya. Narura kugerere Arora kugira ngono yero roche tanya kuboli it's almost 1 week tanya kukwana kende gyons tanya kuboli kende gyons bakarero iga nitulya reke ombe kyocholi ne chimbebe IEBC aniyo kyalenge gwe sokya eliko gendera kumanya nabo igo gosomya gosegosemya abakenya igoro yogwake kora nabo igo kurikia ensemo yabasaye abatenga barenge bayitanti milioni 5 gachiyo mwaka babwate myaka 13 oika 15 bere eyarenge 2017 abatenga goikira bono iga abono baikire chingaki chokubwata ID na boy gwake kura ime ya Kenya yoke ombekiro ne okere tukolera no gesogati kunya ko bage koina na obosemya gochia ase aba Kenya chikicho muraibe kiama ya NC Musalia Mudavadi nigate birenga ata okoragasi mu muraibe kiama ya Raila Odinga yakwera ata Raila Odinga tan monto okwegeneka ayungati ali mwancho mulina boy go mwancho mutegerere agenda takwaliga ni gwa SMS itwa mangana majia ase enchira erenkiranu muchika nyorore ekegesini sana kerebo sinyoranga gendera kubote machikarabe kira mona serikali unenchira me utango kuranda igo kwambukira kwebini yoraire bwa corona beke mask sanitize amagoko asenjerenga bune yo wasabati bande mbarawa ya tata wasabati bande mbarora ya wasabati bande mbarora ya batanya kubori yani oje kwanyoro musacho obori kale bro no musabati no mo you can't even bother she did not even bother. She did not even bother. Tanya kuboli musacho ye. Tanya kuboli mbanya kuuma na nyombali. Na ndibona hata yanga. Bale buya unakonya bale asif kenenki okyanya kolekana. Ono musacho otware was. Mwete munyabiba mukoli ba kwibwa toko ba bibiyaye. Akumunya ko tomana omuzega no taramnyokiwa. Musubati otaramuboli. Musacho haroje yeah. Yeah, there must be something going on. That's maybe ngenge ngiro kendo tokolekana. Asante sana imagine okonyora umusacho kale bura no musabati ndo mwa wa korobwanjani turi boli
na ndo sie ko murango wocha denga ngasie ko murango buya akagenda akabaganya bagakora akamanya gocha nyomba bakarosi ndagera taburi tumusacho no even one question taburi tumusacho ye bakaragera buya bagasanga buya wiki moya yarire musacho ya expecting ngoma ni wale osaboli we tanya kuboliwa kende gyonsi tanya kuboliwa kende gyonsi wiki moya yarire musacho chakira kuboli chakira kubana waswas there must be something musacho hata yanga tamaiti mipango yo mukae nereri tanya kumuboli bona ari na wasiwasi ya kumetinga ki ninki abwente okora kyaboli na ki amashapu yaba Kisii Global Radio ninki muroche mbwente kokora aho teba igangiro rire message yabu nandikira tindi wasoma mangana na kuri mutu ante biga my friends. Mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine jirani yetu wiki moja iliyopita. Hadi kwa sasa hajai niulizia wala kumuuliza yule mwanamke. Tunakula vizuri, tunapiga gumzo vizuri, tunakaa na watoto vizuri, hajawahi hata jaribu kuniulizia, hajawahi hata kuniombanisha. Sijui mipango yake ni ipi, nina wasiwasi, nifanyeje? Nishauri. Mwamuigure bo nero ibono, nero yote baigo. Ngakirange simya sensemo ya WhatsApp. Ngakirange simya sensemo ya WhatsApp wetera se number 0716 059823 ena number ya WhatsApp 0716 059823 0716059823 amna sensemo ya WhatsApp. Sensemo ya Safaricom na wako ngakira wetera 0708 58 5375 0708 58 5375. Sensemo ya Airtel na wako ngakira simichire nchi studio ndo jinchigo ile 0753241889 bila kubori wa pesa chinde chonsi. Sanga ngamo na inche karunge birangeli byao. Karunge birangeli byao ntabingonga ivitu wayu na kiura advice sacha man na kiura advice yo mosacho yo chimesema sinjira iga moridi bitu akoteba iga aya fidelis mpe huyo mwanamke 1 month then you'll see the results. Moridi bitu atanga tomoe 1 month tomaiko kanyama fanikio wose asante sana. Hata yanga aya fidelis nimesoma hiyo. Moridi bitu akoteba atandi Nelson Heli angepeleka huyo mwanamke lodging kuliko kumpeleka kwake kwa nyumba. Rufa Isabera akoteba huyo mwanamume amuite bibi yake waketi jini wawili kwanza. Awaambie huyo mwanamume amuite bibi yake waketi chini wawili kwanza, amwambie vile anampenda, amuonyeshe love yote, alafu ajifanye kama ajui kama bibi yake akumuona, amwambie kuna siku nilikukosea sijui, unajua kweli. Kumbuka kwamba huyu mwanamke aliwapata vizuri, akafungua mlango vizuri, akaingia kwa malazi vizuri, wakamuona wote vizuri. Sasa hakuna njia ambayo hiyo atachifanya, kwa sababu na achitaka barigereria, na achitaka barora, na ande bakaroranga akakishanga bamororire, lakini tanya kobori na ende tanya kobori musubati olia they are neighbors, but tanya koboria. Alafu amwambie sitarudia tena, ni shetani, tuombe Mungu aingilie kati. Ndio chini mko bekera shetani ama wao start baka sata hiyo. Mko mo shetani baka sata hiyo. Ndekando chiko mnyoka kimagaiga igimerongebere na mochatigaire nyako bagin kuruambe ole ne kurubirengeli bya ubwango ngakirange simi timeso mwana uratema agenda gocha ngakirange simi 0753241889 0753241889 karunge birengeli byao. Sometimes it's discouraging kitogu etakirebe maito yobona itakirete oye itakirete na ende bya monyolire aitakirete na ende bya monyolire bona ali na wasiwasi nga musubati oyoye
ninki atanya kumuboli kende gionsi 07 08585375 Safaricom 07 53241889 asensema ya Airtel Ruf moriri bitwa gote baiga dasomanga SMS ira igando chenga Winfrida ke mtako te baiga huyo hatu atasikia one day apate tima tingana kia SMS ya anasema kwamba huyo atashtukia one day apate hana hata kiatu but ujinga yake itamfunza. Tima hivi rangi umbiribi sanganga mwana 0753241889 0753 241 889. AJRFM hello. Hello. Oh. Ono mwana bwatandi kurure nana road. Na koigule. Bwatanda road ino makongu. Ero. Lakini ege tondo cho motwati ya arengerera tibona iga. Ngamo pangire te revenge. Kiagera na manyorete ne umo itubati kwetirani. Bona aguta kuganya ari cyobo sani etirani umusata guo mutubati toria. Ekera moretire nere nyombo mutacho ya mai kumanyiri action nere lyagote. Evidently to arorira kera ritu ko unagare nana rodi ko birora. Ye plan nero ebangire. Omutwati oyina kikyamu bankirete erinde nere ekera monyorire. No musata gumutubati oria. Arorange reaction yaranyare kuru hapo wono nalia mangana agotokera. Asante sana my brother. Thank you. Asante sana. Ino mwana wa tande era ote anga a plan there is a plan nero plan iri elio anya ko banera ga ko munyorara ngandi action kya go take. Timatinga birangere bya umbiribi and how can you advise umosao yo obisi mwanaume 0753241889 Karungo ebirengere byao ekurukumna story yangu hii story ya leo ni kama ni kali. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana webage Tutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AGR FM. My story yangu ndani ya AGR FM. Ayana kongoboli ayana momo ayana momo akorukuna Winfrida oteba moreni bitote baga Rufa Isabella after amewapata kwa kitanda chao hapo hakuna maongezi kabisa. Hiyo ni pepo. Unamwachia huyo mwanamke waendelee kuishi na gada waendelee kuishi na kuchumiana juu labda chenye hakuona kwako but that is shit yako kuna moreni betu Winfrida agatebaiga aya Fidelis na bokorosa atayanga na bokorosa ngaki kwa bedi yako unaleta mtu mwingine msipa wa kushtakia hauna kilio umagetutu wa minto. Winfrida ngutira atayanga shida ambayo umeshtakia we mwenyewe haina pole. Musacho yo nigo anyoretwe amona mukaye karamu musubati omungao asegetanda kiabo. Ngirorere omusacho niga anyoretwe amona mukaye karamu karasegetanda amona musubati omwao. Musubati oyo gosemukaye tachieti kumuboli kiraba nyorto bolere era gakora mbuya gasie ko murangu bunale akagenda ekirere na baadaye akanyora bakolire tachieti kuboli mugakoye
mbuya bamenyete mbanya kuomana mbanya kuiranira ni bobe chistori ngo kabale buya onti obwate muchande ndagira nkoragira bale buya lakini musubati tanya kuboli musacha wa igoro yamangana ali abanyorta bakora tanya kuboli almost 1 week ya edire because and the arenge last Monday tanya kumuboli no endimo wori musacha obere na waswas akote ngana kimukana tanya kumboli ko bananyorete ne kyatanya kumboli tamaiti mipango ya mukaye woni gari na waswas akuboli naki na kituranyare ko ba toko mokonya nchiraki turanyare ko ba toko mokonya sencherenga muri mwancho muri nabo mwancho mutegerere kurwa bagusiglo bare ko muneke bugusi karunge birengere byo 0753241889 asense ya Airtel 0708585375 nabako ngakire simya asense ya WhatsApp buru birengere byo 0716059823 Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Mili K. Kauri na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Mili K. Kauri. Mbarikiwe kwa sana. Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainamia miungu mingine ila wewe Yawe. Kwa tegere once page na barigere ba Global Radio na bakwa ni dimbi ya mole. Asa mareta ngoro kunaskeru mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo weke comment ya ororo. Konyora ogotero ko kwa Mungu wa miungu buna eskiza tuni yago genda sense moye message olike elieta skiza utigiribaga umata 7619942 eliotume uchiase namba 811 genda ase ense moye message olike elieta skiza utigiribaga umata 7619942 eliotume uchiase namba 811 nabokorosa baronde nga nabokorosa ando chenganta itensome ujumbe ndenda soma ujumbe naende yomu sao yobuna goteba yomu gako yobuna goteba no muntu mona baida betali mwana bantu bwata bana babiri agoteba iga mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine jirani yetu wiki moja iliyopita. Hadi kwa sasa hajawahi niulizia wala kumuuliza yule mwanamke mwingine. Tunakula vizuri, tunapiga gumzo vizuri kwa nyumba, hatujawahi gombezana na anakaa vizuri ni kana kwamba hamna jambo ambalo limeaitokea. Sijui mipango yake, nishauri jameni, nifanyeje? Musacho yako tayanga ni umuntu ole people no umuntu nyomete. Kora kindende mukaye niga munyorete karamo n'umusubatyo mwao asegetanda kiri bakorara nyumba mukaya agacha bakabarorega bakora ubwanchani tachiye tukumubori tachiye tukubomani era agasieke miranguna basiegete akagenda ikirakanya bakora akairana kirairana nyumba tambori tikende gyonsi kurubone wiki ya moya yadire kurweli wiki ya moya yadire mbuya bari nyumba bakoragira buya kiregento bagochesa buya bagocha story chao buya manganare tayo tanya kumubori kende gyonsi tanya kumumani tanya kumubori goro musibati oli tanya kumubori goro n'abanyorta bolere tanya kubabori hano bakorara buya mbwate mangana wonu musacho obere na waswas akotana ki how comes my wife atanya kumboria ataya kondetera story elia kore mpango nera kabugata ntabanyeti hata mushauri umute yinkia bwenta kokora lakini habara tera SMS namba ya nesi mia kwa 0753241889 sanganga monainche ndebi ngona ki ise ko banaye na kioro amu advice omosacho yo how can you advise him Liz Queen atangana wale myomo roblia sande sana timaitingana kimanya kwa mu advice
Lochenga wa mulini bituga wanachacha kuchacha hata yanga haiwezekani labda huyu mwanamke kuna jambo ambalo anapangia kufanya hata yanga ngocha kuboka yale manyo ronda hiyo mwana bwatandira hata yanga hata itenera cha kole musacho ulia monyole akoro kuna kalisa sichako tabaiga wacha rudi kwa jirani aombe ushauri ama azidi kufanya mapenzi na huyo jirani juu huyu mwanamke ni mwerefu and end time from now the guy will regret. Njoma tendo chomo swati onomuya ndatara kuboli nonya kubona kwasiwasi ndio nzikiza hemu aole ndatara kuboli kende kionzi no you cannot answer unquestioned question. You cannot answer unquestioned question. Uwezi kuwa unauliza swali lenye unajibu swali lenye hujaulizwa. Hapana. Erabono tikai tindo jimucha. Tindo jimucha ronde bwenzi. Akoba mbya bale ngoragira bale bya. Tiaba ndara senjere ngabone ejo. You cannot answer unquestioned question. Alice. Nyabata otebaiga. Alisoma de grau kwa na jengo ranga no mungi no monne sana akorwa device ngia sana ate anga omukungu oyo no yo Nyasaye neli bagamwete arore amamochaye angame na kumuiranira omonene egekogera titobwati libaga lyokona cha ekina oyo no yo Nyasaye no chona ali ayambu yagwachire akunguba Nyasaye na bwaba ya akunguba igobabo liriya ni bitutu babo moli ni bitutu babo win freedom muti kababa kunguba Nyasaye kababa anto ba Nyasaye oyo no yo Nyasaye liba gamwe taungame nakanya mkungu no yo Nyasaye ngoka chinkobi oyo no yo Nyasaye Alice ahendo chenga myogocha Ruto Isabela oyo no yo Nyasaye igobona ndio ndio mwa moto yanga anampangia kivingine labda mwana uratemo mwana watandi kurtinza machale nana oyo no mukungu wa Nyasaye ngakirange simi 0716059823 asansemo ya WhatsApp na reyo enotisano ibere eyemo isanemo enotisano kianda isano isato ibere isato 0716059823 abana asansemo ya WhatsApp Asensemo ya YouTube na bakonya rwitira ku Global Radio na bonga kresimense ya WhatsApp na bonga kresimense ya Safaricom nige yo 0708585375 Airtel 0753241889 Story ya nige reiga Tiganya somo bunere mayako baretera somo noito Amusa yo niga onte biga Mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine jirani yetu wiki moja iliyopita Hadi sasa hajawahi niuliza wala kumuuliza yule mwanamke Tunakula vizuri, tunapiga gumzo yetu vizuri, tunalala vizuri, hajawahi hata kuniulizia. Sijui mpango yake, sijui nia yake, lakini na wasiwasi, nishauri. Muswati yoyo somo sacho oniga gote baiga. Mukaje niga banyorte nyumba gitanda. Bale amono muswatyo mwao yule jirani baokoro bwanchani agasoba kanyomba kabara baokoro bwanchani mukayo monyene oyo bwatanira abana babere agacha kabanywana bali nyomba baokoro bwanchana muno muswatyo mwao yule jirani agasiye ku murango bunanyora akagenda akaganya bagakora akahira na nyomba akanyora bakolire musaye tanya kumubori mukaye tanya kumuboria wiki ya moya eldire tanya kumumani tanya kumuboria tanya kumukora kende gyonsi mbuya bale nkuragira bale buya ngoka bali story buya lakini mukaye tanya kumubori wanakubori naki taburo chiplan yo mukaye taro chiplan ya mukaye na kyabwente kokora musabati otakali omuya oyo no Nyasaye munalizi wate bangu oyo no Nyasaye oyo no Nyasaye ga kalibori oyo bakabo yo Nyasaye 0753241889 07085853 750716059823 asansemo ya WhatsApp mwanjo mategereri yo global Kisii Global Radio yeganko nigafamu
nimbwate chingoko ngonia nimbwate ebichuche byoguchugotuga as from amatuko chinta matuka aliyo tagete ekogera abantu bande bagoteba nga aliye tukelimo gobugochi byakwa nabo gochakera nakole ko bya vaccination byonsi nabo ngokonelia gusenko anali chije ise guchikobeka amagena gusenko anali echo guchikolia chitwani njirororo nabo ngokonelia magena narora yokonia magena naro yo guturagia anya gutagete karibu nabo ngokonelia byonsi etwani enene 1500 ne ngoko engiye byege kabwato geichire 700 to 800 but it's negotiable ande nche gongutoka ase nambeye 0722282631 nande nosa ko Google kanya gokoru town yo Google ko nigafamu ikagokorenta bakageita bwone karibu abantu bayasaye na umuntu tagito ino yo nyasaye bnali cyateba mwaigwa ino yo nyasaye timaitina kyanya ko advice this man de kando chembwatene chingeke majide kambwatene sana chokonya ko bankuru embeo tikango to advice umusawa yona kyabwente gokora akorukubuna elda akorukubuna alisiate yanga mukunguyo no mukunguyo nyasaye na utenda kungwa nyasaye bale batari kuboli bintu elda mukita tena gaki please Fidelis rudia ndio nimerudia faith ya wote baiga faith Videl, wacha nikwambie, wacha kusema eti huyo mwanamke ni mzuri. You will never know. Mwambie muombe msamaha mapenzi kozi ile kitu atafanyia atasahau maisha. Tima tina kimesi ateba yanga ntiga ateba ngwino yo nyasaye yanga tiga musabo kwabera kekogera mukungwini gara mukorrege ntate basoboge mabwaye yo akoro kubuna faith na rote birayo atebanga Fidel wacha nikwambie hakuna moreri bitu akatebaiga huyo mwanamke anaendelea kupanga Cinch Women Association tupatane mbele asante sana ndochenga oyongoyo yakoro kubuna kaye message yagenda gocha message ya tamire kidogo teonda retrieve message ndorengana kyagoteba oyakoro kubuna elda mukita tena huyo mwanamke ni mwerefu anajipanga vile atatoka na huyo mwanaume hata wai muona yakoro kubuna elda mcute faith yagoteba iga maybe amenyamaza aone kama huyo bwanake ameona makosa mahali ama amechifanya strong but atashangaa nini mwate bayo timaye tinga umukungu ono nyasaye ono musubati nyasaye mnakwa iwali siateba abasubati banyasaye na butokoli kimuna aba nakanywathiri okuboria ugwete nkuragira bale buja mbanya kuomana nyombe binte bire gwero mbonde onya kuomani yonde ebinte bismaireti oyo nyasaye aba nabake asense yetole abo bali banyasaye bono balimo kuba basubati banyasaye nabuaba agacha kamunyora nyomba buri bakarusie basi akamunyora nyomba getanda nanda kainshwa nga bamurigerere baroranire akamaya gasoka kagenda agacha badaye kire bakolire tabori de mugakoyo tamumaneti nkoragira bale buya gukora bale jokes cyabo buya mbuya bale bugora bale buya muchano onde bwensi pyota iyo timaye tinga EJRFMLO Hello. Yes. Na kyo mwana wa Kitu bwa iriro bya. Ndenie. Sio kwana. Nje nale ko boli na gi. Oranya wale sese we atari ugonye urengira okorete koroma. Koroma. Bono no mokungu egaro mungaini. Aeto musacho li bagaro renga nkororari bibia angame. Tabira nyare kane muna abandi bakagirite ngango tamari. Usine mipanga bweta yo gutama. Lakini nje bia ne nare gukwana true experience. Omusacha omanyora asekibekia yo chikomwegere ochikuoga guse omukienda amwe amugete
na bago goita gekogera matuka yatwikire mwigwite muna bakungu bagoitwa ese muna basacha bagoitwa na bakungu babo bona nchindo chenganya sawa time yo mukungu oyo Nere na bakonya kwiburinga kigose giagera tumuga yaga tikonkorera iga na bakonya kwiburia maswali meyaega ninje nsachinde nkare bobe Uma yetu musacha guteke step pakare ete chirani yaga kwiburiro naye na bukore buriri swali Bona nche na wona rego taenga tigenya sage ndere kugamba imeyo enkoro yo munginoria Erinde no musacho nerarore ibibia egeko gere bibilia go totaingo yo bino ka gwasiro kumwabera 70 mara 7 Wona musacho era ninkia bwenda kokora Omusacho igare ko bumungaini are gwaka marusa ata ebyo mukungu ya mangana alia anga ameguchia so mukungu na asinya sae na ande tairorere kebekyo amonjo kire nyasa tigepi Sigento na gute go sawo musacho uri no kwanga maso mukungu oye na ndali chire ngata kuirorera mangana yaiga Asante sana Egeko gera isa ko mukungu mubina ba ya Asante sana Mwigule naki alisiagoteba alisiamenya mwigule naki agoteba era hotenga mukungu noyo nyasaye nanja na orenga mukungu oria mukungu ori ikabo yo nyasaye anda bana mukungu tutagete chinga kibune chabana bakungu banya sai ikabona babo faith kaba bantu banya sai mulini bituko abantu banya sai mukungu tutagete abantu banya sai boka sande sana faith yakoteba iga chimese benjirano chinga sana chimese benjirano chinga sana Moribi bitu hoteba ila mkiutu mwanamke anaendelea kupanga stinchi kwa station. Asante sana Moribi bitu tena Fidelis wacha uongo kutuambia eti mwanamke wa Mungu wait tu utapewa na majirani habari soon after 1 month yako kuna Elda Mkiutu hoteba huyo mwanamke ni mwerefu anachipanga vile atatoka na huyo mwanaume hata wai muona. Asante sana Moribi bitu tena Elda Mkiutu ikiwa baba you are right hata nami nitampima bima lakini siku nitahama hiyo nyumba atashangaa. Faith anasema hivi maybe amenyamaza aone kama huyo bwanake ameona makosa mahali ama amechifanya strong but atashangaa. Elida Mkita anasema kwamba anapanga vile ataamua anapanga vile atamuua Gaki Fidelis acha kusema eti huyo bibi ni wa Mungu. Hakuna kitu ukua na wifu kama mapenzi. Faith anasema hivi hakuna kitu kama hiyo eti ni wa Mungu. Wewe acha kudanganya watu wa wewe Fidel. Huyo mwanamke kitu anapanga hapo but in the real sense amepanga koranga ya mincho kile kidogo ya mincho kile una kio yako teba AGRFM. Hello. Yes. Habari ya leo? Mzuri. Umeamka poa? Niko poa ngoyo. Huyu anaitwa Susi. Kurwara liabo? Kuru Nairobi, Jose Susi. Jose Susi. Na kiweta manganaya? Manganaya nyabwate tikinde galime. Lakini mbona ikire nyomba naomba urudie alafu ndio ni comment. Sawa karakira bwana wangu igore. Okay. Asante sana 0753241889 0753241889 au na sensemo ya Airtel na bakonga kiresimi cyangwa batosanga ase enchira ya bene kigima Jose Susi. Manyete ebintro bikoraba Ibintro bikora para kindende nyasaye to gotikira. Just as young thing mangana ibuya ndete more traiguna kia mangana yuarenge. I want to read this SMS ujumbe vile umbavyo ulikuwa umeandikwa. Tetendi kibuna yari ikire. Tetendi kibuna eri ikire.
elio mbate binsome mnerikire elichose sinera igwe mae kukoro murobe ndo chinga jide kaniko chiko mnyoke maiga sina time sina muda. Mke wangu alinifumania na mwanamke mwingine jirani yetu wiki moja iliyopita. Hadi kwa sasa hajawahi niuliza wala kumuuliza yule mwanamke. Tunakula vizuri, tunafanya kila kitu mzuri, tunalea watoto vizuri, tunapiga story pamoja vizuri, hajawahi niulizia. Nina wasiwasi kwa sababu sijui mipango yake ni ipi. Nifanyeje? Ajosusi, musubati oniga hote baiga. Musubati oniga hote baiga. Osomo sacho oniga hote baiga. Nigo anyorete musacho ye, musacho oniga hote nga nigo mukaye abanyorete nyumba maisokare. Baramu musubati ondo mungai jirani baokoro bwanjani. Ekiraso nyumba banyora era akasiye kumurangu bunorenga kagenda sachiete akahirana badaye kirba kolire tabolete musacho olioye tabolete kende gyonsi hakorre weekend from that time musubati utanya kumuboli mbiya bakoragira mbiya bakogamba nyumba galia muchano nde bwenste yo tanya kuumana lakini bona so muchano soire musacho ochari kirotwara gwasgwas musacho ochakira otwara gwasgwas ngana kimuka yatanya kumuboli kuba nabanyorete nabaroche lakini taya kumuboli bona hote yanga tamai mipango ya mukaye ni gari na waswas akaboli na ki na kiago kora I guess kwa nyoro na kiamanga na yale I guess kwa nyako ko understand asencherenga bune yo mwancho mulgerere nabo igo omwancho omotegerere baba gusi Global Radio na ebintu bire igo birengera byonganyete Mes nera iga ngosoma iga ngenda to retriever. Chimes mentira chinyinge sana. Na ali wancha ndachi ngeli nyona bako ngakire simya sensema ya WhatsApp 0716059823 na bonga kire simya sensema ya Safaricom 0708585375 na bonga kire simya line ya Airtel 0753241889 onyaka ko kusangama na ncha senchira ya abene kegima. Moribe tu Faith kuna kitu kama hiyo na watenga Musubati yoyo noyo nyasaye na mwai wali cyateba. Musubati noyo nyasaye. Hello. Wana kwa igure network. Na igure. Tiabona nda change yake. Njebone gente getanga ninda tebe neke. Enjero musubati yoyo akirete. Musacho ita basako kaga una musubati yo ino moririale. Na ama ete na what next? Nande njere yo moro geti obwanjani. Ta basako kaga mangana na boiga. Amangana ngo chenchiare. So umusacho yere korubona iga una igura masabya kurwa ichi message chabo chi comment chabo. Anytime from now chochote tesatendeka tena mbaya sana. So umusacho yo kwanzia leo abe ready. Igabono. Musubati yo nguchali kulivenje gentokete. Mbaka none kenyorogete bena oyo nere tuigwete bikita makana akakira. Igotali muchingale sama eteki yako kora. Bona susi Jose susi. Musacho ninkia bwenda okorere. Musacho yo? Ngenjo mbabwata abana babere. Okay. Musacho yo maite didia musubati yatita kabanyora kairana. Kangona kuleta matuko na wanabira atatu iga. Aikaranzi umongino ulioye. Nande kero kwira na maiga ke na takako moikaranzi. Kiko gara umaita afadhali gento kiliote biri kurubisiko kera kina bora atebe ni sawa. Lakini watebiriga monyorete live. Monyorete kabisa maiso kari.
ataringi gusikanore negitande kibakurara na umongino ya mona abana serious yonyore katage to butumania ende kucyari kiro kinyakorere ibintu bya ende nira ne guca nyumba tiango tebina namwage to busyo musacho uyu igabona musacho uyu ngia bwenda okora basaba kwabera gusako kira igaganyere busyo tiango teiga muchoge egente kina borochi na nege kasore Sasa masabi kinabutura keire koweke egente kingo tekira tuwa baka baibuli bo muiseke ngo kigocha barenke nande emambie ya mongo totebyora mangana ayu asante sana mubasomya asante sana 532488907532418889 abuna sensemo ya Safaricom timesimeshinja igando cha sensemo ya YouTube musabanda achirigire kidogo akora nechi nyingi sana timesimeshinja sensemo ya YouTube deka iko bicha tukurigire chinsa sana bicha bono baso na etande kidogo na lile chinsa cha bandaiga aha 0753241889 nasema ya Airtel na bokunga kiresi migabo ino tisano biri sano stobrinya mo sano sano stokianda na tokonga sensema ya Safaricom nga kiresi migo tera number 0708585375 ino tisano biri no tisano isato isano biri isano abuna sensema ya Safaricom na bokunga kiresi migo sensema ya WhatsApp kwa namna njazira ya wasemo wetera 0716059823 07160598 23 usanga mwana jazi ntira ye masema sisema ya YouTube chimesema njira chinyingi sana Leonida tikancha kireja igorogando chenga na watu ya sisema ya Facebook mwodi gira chimesema kindly yakwera sisema ya Facebook nonda nyaka bango some link na buna bekire gabo tokanda sisema ya YouTube etunya kwa toko sanga ase enchira ya bene kegima nyura sisema ya YouTube otunya rogoitira abagusi Global Radio kose AGR News. Waigo mwanchu multigenda ndarasko uchimwana soma chimesime chiraiga ukunyoru naba kusi Global Radio we offer what we call live streaming services bagusi Global Radio nkwana natole murobule kuna live streaming services aikana ketoko cha asomo jegonde bwensi bwate either onyorenga no bwata matanga no bwate omuyega bwenyangi no bwate baby shower garia no bwate omuyega se kanisa na boko choturanga tunya ko batokorera mu rubuli soko bekera ACMB oninke bwente okora oturanga ligwetera se number 0713745447 notisa no bire eye mo isano sito isano bire nye isano nye inye isano bire yabona oturanga tunya ko batokonyorera go soko bekera mu rubuli yo ACMB AC enchira ya beneki machimesme chirane chinge sana by the way Faith hakuna kitu ando chenga enaika wana sel nara okurukuna eldam kita watabaiga morini bitutu akiwacha tu yani hapo ni life sentence asante sana akurukuna morini bitutu watabaiga eldam kiota Faith squeeze mwizi siku sa mwizi ni 40 meaning that's not the first time amekuwa akifanya so achipange mapema mbuya mwanaume ahame aende kwa ushago for few months asante sana akuruna Morene Betutu ndo chenga Elda Mkita tena Morene Betutu akiwacha tu yani hapo ni life sentence akuruna Jesse Mounda akotebaiga hivi karibuni mtasikia breaking news huyo mama si mjinga na jamaa awacha aipu ndogo ndogo please aheshimu ndoa Leonida Nyabuta akotebaiga hapo sasa jamaa akue careful because she can do something worse because of her silence. Akurukuna Leonida Nyabuto. Elida Mkita na Leonida Nyabuto ni kweli. Kwanza akikumbuka ni jirani yake. Atana wacha tu Elida Mkita afadhali mwenye anaongea ake. Akotayanga research ilio neli tumbavu. Pi acha ahame kwenda kwa huyo jirani. Alice Nyabata akotebaiga. Alsamenya. Twensi naba mochitore. Na kebenke ligeke na kebenke iyo kenene ase obosio bwa Nyasaye. Obwanchani obo amokongu obokongu oyo aorogetie nabwo igoro boria Yesu aorogetie ase abantu baye. Alisiera ote ango oyo musubati o Nyasaye. Ote ango musubati oyo no Nyasaye. 0753241889 inere namba ito ya Airtel 0708585375 abuna sensemo ya Airtel stanga ngamo na inche karunge birengeli byao AGR FM hello
ya minjo kire kidogo yondo chenga ya chire sanganga monainche karungo ebirengeri byao anyete abasibati mbaro abanda baya abande mbaro ababi buno yoro chuno yo nyasai kumnyaka jidu akironkura nande asembeo. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident, gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Asante sana mwanchomo lena boygo mwanchomo tikelinga kunyolinga naboko genda asense moja Google Play Store onyole application yetu Abagusi Global Radio okwenda roli kelieta Abagusi Global Radio mbara bebe ngukwanira mali bakutumia esimu ya kurukuna Android phone okwenda asense moja Google Play Store onyole application yetu ko app yaito Abagusi Global Radio kolende naboko genda sensemo ya App Store mbali ngukwanda bwa esimu chikurunga chi Apple phone okwenda sensemo ya App Store olikelieta Abagusi Global Radio then download our app ile nyole merobali yaito asenchera yabene kimenyono ko nyole merobali miyanswe merobali miya abakumira abarali bonsi piba ejara FM no konyora baba Livasad na bakonyora babo Jeremiah babo mwanonka Malsi babo Sheila bonsi ipi na bakonyora ime ya ejara FM no konyora serio botaka anza na buana arike sawa merobali yonsi ipi na bakonyora ime ya ejara FM ekeumbo ne kyomo usigo genda sensemo ya Google Play Store download the application yetu ya Abagusi Global Radio ile kwa toko sanga ase enchera yabene kegima. Unasikiliza AJR live abagusiglobalradio.com. Na boy go now tenga no tura sensema ya YouTube live na boto ngwetera Abagusi Global Radio yakora no to turegali live tura kwande nganera getogo nganera tokora kwanda getogo ali siera ni sitinga umusubati ono yonyasaye nanchira bondo tenga oyo no yonyasawo kale oyo no yonyasawo gakaroya rapi oyo no yonyasaye abantu banyasaye mbatigarete asenseye alisi abantu banyasaye asenseye mbatigarete ko chindo chali siya embu yoga kale alisi ando chenga no tole group yemo abantu banyasaye asenseye mbatigarete bakeigo ndo chenga ajireka cyane ko chikomnyo akigimani bwa ajireka angeisano ndwe mbe aiga yaliyo ngaliga nemero beliende elida mkita tena alisi gaki wanawake kama hao walikufa wote. Aya onye nayo utalibo abande mbaroro balibo ngibona yeli daibu you are not nya toliyo nyasai nayo utaliyo nyasai lakini mbare sensei mbaro abanya sai kaitata Damila na wote mnyoka sensema ya YouTube to kwanda roka indele bali mundi geta sensema ya Facebook mnyoka sensema ya YouTube lingira na bekira gabo tinyako batoko sanga asenchira ya beneki maigobono Adam cute. Onya turu nyasaye, awanya saye mbaroro na nembatikartaro. Adanga walikufa wote. Faida atavaiga waskuizi hakuna atajua ajui. Wewe shinda hapo eti ni wa Mungu. Mimi ninge advise huyu jamaa aombe msamaha la sivyo atakiona cha mtema kuni. Asante sana. Akuru kuna faida hata wanawake wa Mungu bado hawajazaliwa. 5324180 neno chake na 070708585375 abuna sensemo ya Safaricom manyite wa abago chara baigo tekora konyoligoro ya Abuga Hotel
Abuga Hotel nero ono hotel okwane kase orongo rwa gusia iga igo onyakora se county ya Kisii, county ya Nyamira na boigo county ya orongo rwa gusia bone to kwanda igoro ya Abuga Hotel. Abuga Hotel by the way igo toka se pare koru Kisii kogenda Nyamira mbarabare nsabwanze me uruguna jogo no konyora Abuga Hotel. Na nda Abuga Hotel ni obwato bakorerwe kerengo kigoro asama goli alense kema ninki yakogera Abuga Hotel yaba very unique yabe tofauti ne hotel chindege ntege tangani. Abuga Hotel ni gebwate chindagera cheke gusi. Abuga Hotel nigebwate chindagera chingiya asama goli alense kema ebyo nense moye bibiri bikogera Abuga Hotel yaba very unique. Na nyura Abuga Hotel by the way mbacha ko koina no boraro asabo tuko muka na siringeli boyemo chibesa cha Kenya. Abuga Hotel obukorerwe kerengo kigoro ase ligori lya inse. Bya nendo chenga byangerere kurwa iga. Wanoro chenga mbwenta kasoka kurwa. Mbwenta nsoka kurwa ngarigani omwana onka Edwin mukani mate mwa kumorora matuka mange sana. Matuka mange sana mwa tumela sense ya magazetini lakini ndero ndo chenga nalire biro byaye ndo chenga nalire almost 20 minutes chaye ko be story yansa chimesi mes cheno ngoso magai se tonyiga nduma torandi tukulia ankyo ase omorobeli okoro kubuna seria obotaka nande monyole ngana batebi munya ko nyole nkwana batebi mambe asobo semina batebi na ki God's time goes hand in hand with your time and I'm waiting for God's time. Yeah, God's time is there, but your time also, you must be a good timer. Nero yale ngene mwamu yetu kulia lero. Nero yale ngene ite mwamu yetu kulia lero ngene oboseme kinacha koboro bina batebinga chinga kichianya sae ene chingia kulende kwikanaye bwe aligani na hindo bange chinga kichia oboigo. Ekogera onya tuwe bangeti chinga kichianya sae nyasaye go sini ebintu biria bibangire. Tokote yango tagete nga you are waiting for God's time umaka nyora umaka ko legari onya tuwe bangeti aseke ba okelio okora o kolega askapisa utie bidii umaka musama ko seni onyo legari to ikarazo nyomba galia nga you are waiting for God's time ebintu umaka smile no wikabweli ye wikabweto me oselio botaka nyasaye nera maiko ko seni asencherenga bune yo inero yarenge nero buwale ngobo semi bwaitori tukulia lero lo chenga chida kaniko chiko mnyoka kima mbwente nso kuru maiga lyo tunyara ko ba toko aligania emerobeliende ase nchira ya bene kimo mwancho muligale na boigo mwancho mo tegereli bwabagusi Global Radio. Faith yako tebaiga wanawake wa Mungu bado hawajazaliwa. Faith yako yamna moreni betutu piga kelele wasikie jamani Fidel wacha nikuulize ingekuwa ni yeye alimvumania angemfanyia nini? Mngesikia kwamba asencherenga bune yo mwancho muligale nabo igo mwancho mo tekele baba gusimwana onkando cha no hada kagesinde andengo mwana baba getutu it's your time asencherenga bune yo mwancho muligale nabo igo mwancho mo tekele baba gusi Global Radio. Kabwa sora sema ya YouTube, like our YouTube channel, subscribe pa YouTube channel ya ito ndo chenga morega mondi gereti gabo kindly like subscribe pa YouTube channel ito yabagusi Global Radio na ninyoro kuna bell nerega bwe kengera ngere moino gabo ikune igabune nchire mo konyora notification chance epi eketole mbeo kwanyara koba go konyora emerubuli ito asenchira yeyemo ase eyemo murubuli okoro kuna seria obotaka twarunde nago chakira chinsanya cha mambya ndo chenga chinsanya cha ikira igambo yanta kutamakuru maiga elio tomerane nitukulia ankyo asomorobuli okoro kubuna seria obotaka na inche omwana bwa bagetutu videlis omingo mochoge muna botambengo batebuna seseniwa naende seseniwa dunia iko vile vile